Shalom, selamat pagi Bapak Inang Nyalongan Ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rikapan siganu paribatah bani panorang sugut nyarion pasada hita urta mertonggo mahita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang senya kuri atas. Terima kasih ma Tuhan bani ganu biar layakmu. Nadok menramotkon menjagai osi masarihon guluh nami das kubani panorang suguton. Bapa bani nasio ipukah kanami perguluhan nami bani panorang suguton. Rasiham ur apa pikiran nami torangi ham marhiti hatamu ase ibagas sadarion ipuji ipasangap hanami ham marhiti huni ganup pergulumiton nami si ganup pari. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo nami on. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyang marianan bani panorang sugot nerion. Naboy isisehan nami marhiteho ni channel YouTube on. Rigapan si ganu paribata sadarion Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022. Ay matar surat bani buku Pesalmen bindu 68 ayat 27 nama katahon sonon. Marhitekor ipuji sidea nebata Tuhan in sidea nahumbani bah tubuh ni Israel. Masih isobut bani panorang ijia bahasa bangsa Israel memuji nebata marhitekon ni kor. Tentu sonai dohomani hita ibagas perguluhan ta. Kita bahasa sederhanani masih hita maningon memuji nebata ibagas perguluhan taon. Ijon Bapa Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Totu meningon adung do alasan na topat bata. Ase malas ni hurta ibagas memuji nebata. Pataridahkon bagal ni uhurta dopak pambahenan ni nebata. Ay maase sangga idida bangsa Israel sonahama nebata memberi hamonangan hubani bangsa ay. Sonahan nebata memboban mulak use poti perpadanan rumah ni nebata. Na ididah ni bangsa Israel ijia ay ma habagalon apa hamuliaon ni nebata. Ay maase marhitehon ni puji-pujian ibagas hulanan na bagal anggoy sobut no kanayay ipuji sidea marhitikor dalahi na boru haganupan sidea marsadanihur lahu memuji nebata halani dumma ididah sidea sunaha tongon habagalon apa hamulaon ni nebata napasirsirhon hamonangan bani bangsa Israel. Ay maase halak na duk mapardiate, halak na duk mangidah. Pambahenan ni nebata do. Ay do hapeni na memuji apa pasangap kon nebata. Ase lang perlu hapeni bata lahu mangindahi. Alasan ase tarbahen hita memuji nebata. Halani anggo sitong do ipardiate hita pambahenan ni nebata. Ibagas perguluhan ta. Sonahan nebata paluakon hita. Sonahan nebata pasirsiron si panganon pakon sinumun bata. Sonahan nebata manobus dosata. Totu aima membahen ase ipuji jana ipasangap hita nebata. Napaduahon marhitikor ipuji sidea do nebata. Babenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rabata sederhana tumang doon bahkan bui ibayangkon hita sada hulanan atape sada tupuan ni halak na memuji pakon nebata marhitehon ni duding puji-pujian atape kor. Ijon Bapa Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus napaduahon maningon boy do hapeni ididah kita bahasa halak na porsaya na dog mangit dog magidah habagalon apa hamuliaon ni nebata. Manotapkon ibagas uhur apa haporsayon ni. Bahasa gabi sada hawajiban ni halak na porsaya doay
laho pasangapkon ne bata ibagas perguluhan ni jana memuji ne bata ibagas sapormanon. Artinya ay lantar bahin hita memang ya atape lang buhay isubut kita bahasa lang ipuji hita ne bata ibagas perguluhan ta sigano pari. Tapi irumah ni ne bata ijay maipataridah kita bahasa memuji ne bata maningon duha peni ibagas sapormanon hita lahu memuji pasokon pasangapkon ne bata atap buhay subuton ta masih maningon mertupu hita di rumah ni ne bata lahu memuji ne bata siap hari Minggu halani adong tengir niuhur bata bani hata ni ne bata na makatahon ija mertupu dua barang tolu halak ibagas goranku itongah-tongah ni sedia doa tadi ay maase marhitehon ni ibagas tupuan atape persauran na bagal maningon duha peni dah kita sada wajiban do ay bata lahu marparsauran itongah-tongah ni hulanan ni halak na dop tinobus ni ne bata ase marhitehon ni ayma iberehita dirita lahu memuji pakon pasangapkon ne bata arti ni ay lang sada beban ay bata lang gabe sada hal naburat ay bata lahu memuji pakon pasangapkon ne bata tapi justru selaku halak na porsaya maningon duha peni tubuh ibagas uhurta manas niuhur lahu pasaurkon dirita lahu pasadahon dirita atape lahu memberi dirita merparsauran lahu memuji pakon pasangapkon ne bata artini ay maningon sir-sir doha peni maningon ibagas malas niur doha peni hita lahu memberekon dirita on bahen puji-pujian bahen ne bata ibagas hulanan na bagkal na totu ay maa si anggo isobut no kane marhite kur na lahu manobut na lahi na buru na maposo na matua marsada niuhur memuji pakon pasangapkon na bata ase tujuan ni ay ma marhitehon ni persauran ay goran ni ne bata lambin marsangap lambin marmulia halani ay salaku halak na porsaya kita na dong mamandaihon rosi mga hapkon sonin ma hinabaggal ni pambahinan ni bata ibagas parguluhan taon maningon duha peni ibagas malas niur hita ganup panorang lahu memberi kondirin taon ase marsaor hita pakon halak na porsaya bahay na sangapon ni bata ay maase langadong hapeni bata istilah paima malube panorang ni asiboy aw marparsoran pakon halak na porsaya halaniyaha halani adong do sada panotap bata maningon do hapeni si sada panriyahan si sada uhur si sada pikiran do hita salaku halak na porsaya lahu pasangapkon na bata ay maasi ito nga to nga ni hulanan ipagas parsauranta si gano pari salaku halak na porsaya maningon buhay do paida kita tujuan ni tupuan taon tujuan ni hulanan on tujuan ni parsauranta tujuan ni permingguanta tujuan ni partongguan taon maningon buhay do ida kita ay ma ase ibagas sada uhur ibagas sada pikiran ibagas sada panriyahan marhitehon ni tupuan taon marhitehon ni parsauranta na bagal on maningon do marsangap na bata ibahen hita halani ay maningon sirsir do hita memberi dirita komani artini lambin roh gatini lambin roh sering ni lambin roh rutin ni hapeni hita marhasadaon marparsauran pakon halak na porsaya marhitehon ni sisada uhur sisada pikiran sonay matongon boy ididah kita lambin talar matongon ibagas parsauran taay ibagas tupuan taay ibagas hasadon taay marsangap na bata jana lambin roh bagal ni
goran ni naibata. Ay maase bapenang nolongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Poriniboy sa buton ta hata wajib. Gabi hawajiban ta doay. Salaku bangsa na dop tinobos ni Tuhan Diyos Kristus. Lahom marsaur pada sadahon paurut kon dirita ibagas tupuan ni halak na porsaya bahen puji-pujian bani goran ni naibata. Halaniay ulang padoh kam dirimu humbani parsauranta. Ulang padoh kam dirimu humbani pertupuanta. Ay maningon sisada uhur sisada pikiran dohita ibagas hulanan na bulun laho mamuji pasangap kon naibata. Amin martonggo mahita. Terima kasih ma isombah kon uhur nami bamu Tuhan. Sonin matongon matin ni hatamu. Na ijalohan nami bani panurang sugoton na mangujur hanami. Ase marhitehon ni hulanan na bagkan. Maningon do hapeni. Ipuji ipasangap hanami goranmu. Ibagas hapormanon. Itongah-tongah ni rumahmu na mapasingin. Halani ay Tuhan. Tugu-tugu hama uhur apa pikiran nami. Ase ulang adung barang ahape. Na mangambati lakah nami. Laho marparsauran. Ibagas hasadaon nami. Laho mamuji pasangap konham. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo nami. Amen. Jalohama pasu-pasu kumbani Tuhan na batata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata bapa. Apa persauran ni tondoy na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabat taganupan. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ando harma sa ganjang niya reon. Barang ahape na idopa kon hita. Sangga ipardiate hita. Pambahenan ni nebata na sonin mabagami ibagas guluta lambin ipuji jana ipasangap hita matongtong goran ni nebata na passing in marhitehon ni ganup pargol nito ni guluta sa ganjang ni reon ando harma. Salom.